Sebelahkan dua lo. Yang terhormat kepada Mudirul Ma'had Sirajul Huda selaku ayah rohani kita bersama. Yang terhormat kepada Umi beserta keluarga. Yang terhormat kepada Walidi Yusri Pase SPD. Yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru Dayah Sirajul Huda, baik yang bertitel malam ataupun yang bertitel di siang hari. Yang terhormat kepada seluruh santriwan dan yang saya cintai kepada seluruh santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Sadaqallahul 'azim. Kepada tungku-tungku yang berbahagia mandu-mandu, buat langkah yang pertama, marilah getanyo tapujo dan tapuji Allah yang mana le Allah sampo enohat malamnyo manteng Nabi rahmat hidayah kesehatan kepada getanyo sehingga dapat taduk-duk takim-kim tapreh wo thingo. Dan tak lupa pula